Una grano ideo. A un roulet canavo all'escolo, sa mai rivaiec per brespaiar un obiglio de cicolat estrupat dins un papier de mandarin. E in più si recomandec, t'en manges pas de siec, gardo tegot per la recreazione. E le mainacce obeissenza butec din la poccio dels causos. A l'oro del brespai le cicolato fondut s'erro impegat al papier e le paure gafelle pusche pos approfitar e calche lagremo si ragiuleron de las parpelle. La regento pel consolai expliquè che le cicolato fund en sus 34 grasi. Duncos al contatto de ton cos, che es a 37. Cantas pos de febre in caro. T'appoccio estrocaudo e le cicolato fund sa scumpre. Ebbe sempre stresso che hai compreso. E di che me calorio fè perché tornesse pas a arribar? Beh, stun simple. Demandaràs a ta maire in un borso, un butaràs le cicolat e la te penjaràs a la cinto. A me la fred che fa. Te promette che tu un cicolat de mesirapor. Ah, merse pla mestressa. E so dit, l'endemà fes che fei. Le drullezze n'anghec all'escolo, minsacunet chi pengiorrinavo la cinto, e tapla che brespaiec de bon appetis, en seco gustant del cicolat che cracavo entre lai dezzes e che fundiojus la lingua. Aquelo burso per un'idea buono n'erro uno de lai buonos. Sa che là, tutto regento che siago, ne puio pos revendicar l'invenzione, perché milions e milions dannados avanz l'abido, agec la memo idea. Cercavo de lungo per margar dins un cos a 37 grases e spermatozoides lestes e digordiz, che pracò cal pos despassar 34. E gairebé se renunciavo, can sul l'inspirazione del moment s'imaginec tabès un burso che pengiario. E d'un pei, e malgrat qu'aquel embarras siago l'eta fet, lei cuius nus penja.